tuzana izil ki ding hi nam det mi te na sep na tia hi jema chen pathin thu ngai thading in ki sai tinan ephisa te bungli chang som le khata ki pat som na thum ki kal hi ngai thai tiu ti chun khen khatte chu sol cha khidingin khen khatte chu zol nei hidingin khen khatte chu pathian thu gen dingin khen khatte chu ko chom wak ding le khen khatte chu zilsaka pangdingin thilpi apechiata mi thieng thote chu nasepna machaka thumu kim ding le Krista taksa chu simpi tinga ginna le pathian cha pahet na lama ihungpi tinu Krista bukim na to kibanga ihung kipum khat the na dingon lalpa na thu malsom hela zilai masa khan nasepna umji izil tawa tu zana hin nam det mi te nasepna zilkit ding hiu izil lai athupia ilut maun le hiat thim thi na dingon nam det chu ko te hium ti hi wak yan masale hin ging tu mi pi hon pi la ka ki pat na chom bik sem dingin pathinin a ko chom te ho mangsan mi big agot chom sika zete chu presbyterian chun nam det tia ko ania amau te chu pastor ailo minister upanam det te ahir zienam det na hi adam su sewa ding ahi hiat dan tang pia chun pastor ti ahir BLN kollo te chu minister ti ko ahi ki tu nam det na sem te la kahin minister le anasep na te bak zilma sai ti minister le anasep iko chomin nam det te ati pen hi chu minister te ahiwa se chu mi te ti to akibang hi ziegol mi te chu pathian ko na hia ko chom ten pastor hidinga atel dok sinat ki khompi alo sinat khompin anam det te ahiwa zienam det te chu ko chom kai huai ven bil le chom ding ahi ziakin anesep nawin le auluk ma se kwi nam det chung chang a hin reverend lien khai gen hi a hoi khop me ya bang ngai thale hin pathian ko mi dam sung na dinga ziltil na dong ta te chun ko choma le ko na amu ki chun nam det a hi seka ko chomin ziegol pui tu le na sem tu hidinga anam det te su thune na thupi tak akhuk sak al hi mo pung na lien tak ani ta hi pathianin ana sem tu dinga akko na kha ko chomin asup pitin sakta thune na lo pi tak le mo pung na lien tak chu apita hi reven lien khaya gen hin again chin hoi ma me ya praise between ko chum na sep na hi nam det lo te na sep na hi pathian lama adin mun chu kibang vek golin gen the himale na sep na mo pu na wang akibang lo hi bible gen da na chun na sem tu ahem thiam pu tin ko kit ahiwa amau na chu mi pi te thasanga pathian to ki ho tu gen na ahem phat chum chiet the na dinga thil hi saka hem gen nan mat the ahi bokhi ko chumin amat dana chun minister te chu ko chum pui tu te ai lo le Krista chanchin pha hilding le sacrament gongal dinga dan gu taka nam del le se chum te ti in again pastor te ititale gangu
vultu ailo gangul enkol tu tina hi et kol ngai hum bit le chom ngai te enkol tu tina hi za na wang akau chom te zala pastor ailo minister ten adona hi ama kha hi zaloin kau chom te apat a hi zo hi chun kau chom et kol na ki khop pui hoi le committee ho tiangin mo podinga good a hi wa Presbyterian Church of India dan chun abiel sunga aum photun pastor te chu how tu chan sangina ti a hi pastor island minister ti ho hi lo ne ya sem a hi je kun a pension kum ding hi kum som guglin ni dinga bol pi ka hi wa ko chom doi lo zong a hi lo chun dam sim adinga namdet a hi je kun ki khop pui hoi le ko chom committee chairman a hi dan buin again golin mo pukna le asip ding teu chu je gol te hi a hi pathian thu gen sacrament na sep na ging tu te su khat ki tha da te cho hal hak san na tuk te thamun Krista taksa sukpitin a it kol na noya zau si te kan thak le ngai sak te le kong bang kima ko chom vai hom na dik tak ngai tu te hi pastor minister mo pu na big dinga koi te chu hi aba na hin apani ni dinga ko chom upate le ana sep na waken ki le hin thu thung thak ko chum ia ta hi chun ko chum din pilai khan upate chu ko chum sum ngai tu dinga tel a hi wa je chu na sep te bungu chang ni le chang gu ke kal khan mu the hi himale ataka na sep na chun sol chak ten asep pi ta zelo hi i ko chum hin ko chum upate hi ko chum nei tu pen chu a hi wa adin mun le mo pong na hi apoi mo ma hi upate hi adam sungu upadinga namdet a hi dan buin again dana chun upate chu ko chumin athasanga how tu dinga atel do te ko chum thagaw lam hin khu a te vai hom na lam ate saga gen the et kol na lam ate le ko chum sum et kol na kong ate pastor te ki thu pi dinga namdet manga gut chum a hi dan thu ki chi tak men e ge na hi amo pung na te zieken pastor le upatte na hi hin chum ak sama ma me ya a het bailam na pen ai lo a hin bailam na pen chu sacrament gungal thelo hi a hi mai pastor ten sacrament agongal thel upaten agongal the puwa akithu pi be pu kha akhi ngai upate mo pung na hi za le mo pung na sang tat a hi zekin achi atel da na hin le ko chum apil wang ma a hi ko chum min upatel ding adoi zat chu biel khom pi in adona bielin aphat sak pi a hi chun presbytery khom pin atut to sika presbytery phal na nge in uluk tak le thieng tho takin kitel na hi gungal se ka hi atel tin te chu examalo tin te bep chu presbytery khom pin namden na apese ka hi upate hile pastor te gol bokin damsunga dinga namdet himale lo ane puwa pension le a dik lo hi ko chong upate hi ko chong vai hom tu ko chong mi te thagaw lam hindan te sum le pai mu na le mat la ram te gelfel tu ahiwa pastor te to pang khoma ko chong vai hom na en kai ahilo le siam sik dinga ko sumin atel teu chu ahi
ging tu mi pi hon pi laka ki patin na chum big sem dingin pathinin ako chum te ho mangsan mi big agut chum seka pastor na sep chu pathin ko na het chin na nei te pathin thu azil zonung takole ko chum ten pastor hidinga atial dok teu chu khom pin anam dik sik ahi ti izil tawa ko chum paten na sep na ko chum pate na septe ho hle mi zau sin sep jing the a hi pu ko chum member te mangcha mi big tel do ko chum in press betri home pin anam det na home pin anam det na changte hon asim seku a hi ko chum pathin na sep na nam det na changte na sep dan si chum igen te ho hi lal jesu zil til na le Bible kinga hi ti hin je pathin na sep na chi chum ma thi te hin e ma dinga le chanwo le hi dinga su ke hi dan le he ki le hin do ya uma chun pathin na sem ding lal je sun e hu dama pesa te bung ni chang som nai mu gulin je ka chun mo pu na nei chet hi ti hi tu apoi mo ma hi pastor ahem upa ahem ailo la pathinin ei ko khel lo a hi zil ta kin le san chin pha gen tu le chan vo inei thei che tu a hi pathin na sem dingin lal jesun ei hum dam nga la ti polin alagena ziedinga chun mo puna nei chet hi ti hemel poitiu iloi la ko chum na sem na bak chum ei man i phak tok ting chiatin kimang dingin pathinin ei ko chi da hi ti hi hin mil lo aphai nam den na na sip na hin ko chum asudeta ko chum abita ko chum mi tele asudeta hi ti wang hin mil ke lo dinga hi lalpan tu zana ithuzilu le ngwa dingin emal som pi khella amen.